Abirabura baravuga yuko ubuzima bw'abirabura nabwo bufite agaciro. Abandi bakazamureba ibyapa bakavuga ngo ubuzima burimo. Umuzungu umwe bamaye ko tuza kurarana gusangira icyumba yanga kurarana nanjye. Johnny muza bavandimwe hano kuri dusangire urukundo dusangire ubumenyi dusangire urukundo dusangire ubumenyi abavandimwe badusangire nidanangaha ndabasaba kuri subscribe no kanda kukazogera nanjye narabikoze kuri subscribe kanda no Muraho bavandimwe badusangira ni Costa ngaha arakoze umwana Dani kuri iyo ndirimbo nziza itangiza ikiganiro cya dusangira Dani ni wayidukoreye urakoze cyane. Dani mwamushigikira aba kuri YouTube kuri Dani Cyizere. Ubundi ubuzima bwande bufite agaciro. Nicyo kiganiro cy'uyu munsi. Twebwe hanga tuba muri Amerika hamaze iminsi hari ibibazo hagati abirabura baravuga yuko ubuzima bw'abirabura nabwo bufite agaciro. Abandi bakazamureba ibyapa bakavuga ngo ubuzima burimo buri wese bufite agaciro. Iyo utekereje gutyo n'ubuzima bwande bufite agaciro. Ese bituruka hehe? Ndimo umunsi umwe nari ndimo nicaye muri Washington DC kuri aeroport ndimo gutegereza indege injyana gusura abavandimwe muri leta ya Maine. Umudamu w'umwirabura wari wicaye iruhande rwanjye arambwira ngo ugiye hehe? Ndamwengeye muri Maine. Atama muri Maine abaho abazungu benshi kandi bangabirabura. Igihe kimwe nari ndi mu mahugurwa y'umwiherero muri mu majyaruguru y'iyo leta ya Maine hafi ya Canada. Umuzungu umwe bamaye ko tuza kurarana gusangira icyumba yanga kurarana nanjye. Arambwira ngo oya ngo sinshobora kurarana nawe ngo kuko uri umwirabura. Aragenda arabivuga mu buyobozi buramubwira ngo oya ntago byakunda kubera ko nta kindi cyumba gihari kandi ni hagati mu ishamba niwo ariwo ututuzo duto bita cabin moto agomba kurara. Hanyuma rero aje arambwira ngo Costa mbabarire ngo njyewe narakuze mu muryango wanjye bambwira yuko abirabura baratwanga. Ibyo rero bituma ntinya kuvugana n'abirabura. Uretse ko ntaranavugana nabo iminota 5 none ubu ngubu biraba n'igitangaza mu buzima bwanjye kurara mu cyumba kimwe hari umwirabura. Ngiye gutanga speech cyangwa ikiganiro muri Caroline du Sud, Caroline y'Amajyepfo mu mujyi witwa Greenville. Umwirabura araza arambwira ngo wowe wagutumije ngo ntago umuzi. Wari uzi ko ari umuzungu? Ngo wowe naguzi amateka yabaye muri iki gihugu. N'ubuzima bwande bufite agaciro. Miliyoni imwe y'abantu iricwa mu minsi 90 ikicwa n'abanyarwanda. N'ubuzima bwande bufite agaciro. Ikibuze ni kiye. Reba abantu miliyoni bapfuye muri Kongo. N'ubu ngubu barakicwa bamwe bakicwa n'abakongomani. N'ubuzima bwande bufite agaciro. Mubibaze namwe n'ubuzima bwande bufite agaciro. Umugore atandukanye n'umugabo hanyuma rero akabwira abana ngo papa wanyu ni mubi cyane n'umugome. Abana bakumva yuko ko papa wabo n'umugome. Cyangwa mama wabo cyangwa papa nawe akabibwira ngo mama wanyu n'umugome. Ugasanga ubuzima bumwe budahawe agaciro ubundi bugahabwa agaciro. Ubundi n'ubuzima bwande bufite agaciro. Nibyo abana banjye bigeze kumbaza. Ikibuze n'urukundo. Mugize amahirwe mubonye umwami, umukiza, umutabazi avukiye mu muryango wanyu. Hanyuma rero mukamwica mukamubamba. Benshi abakristo dukunda kwemera yuko ko byagombaga kumera kuriya ariko umuntu ntiyabura kubitekereza nk'umuntu. Mugize ayo mahirwe avukiye mu muryango wanyu. Intumwa murabizi. Buriya ari intumwa batakunda kuvuga njyewe ikunda kumbabaza buriya. Muzima bose bishwe nabi ariko Toma
aritanga akajya mu Buhinde kujya kuvuga ubutumwa, baramwica. Ubuzima bwande bufite agaciro. N'iki kiganiro nifuza kuvuga, habuzemo urukundo rukuramo ubwoba. Ubwoba nicyo kibazo. Ikibazo dufite ni ukuba mu bwoba. Barafata umwanya wanjye, barafata ibintu byanjye, baranguraho n'ibindi. N'ubwo bwoba tubamo, iyo tubusimbuje n'urukundo, kandi ubwoba n'urukundo ni ibintu bibangikanya, ariko bikagira imbaraga nyinshi cyane muri twe. Iyo umutima wuzuye mu bwoba na urukundo ntirukora. Iyo umutima wuzuye mu bwoba, urukundo ntirukora. Kandi igihe Imana yaturemye twese, yaturemanye urukundo, ntabwo yigeze turemana ubwoba. Ahubwo ubwoba nibwo ubwoba bwo kubura, bwo gutakaza. Ibyo nibyo bituma ubuzima budahabwa agaciro. Dukundane rero, icara hamwe, wuzuze umutima wawe imbaraga, usabe Imana wuzuze umutima wawe imbaraga zikuzamura urukundo, kuko urukundo ni Imana, kandi Imana ni urukundo. Mbararikiye gukurikira aya mavideo arangaha y'ubuhamya bwanjye ukuntu Imana yigaragaje mu rukundo rukomeye. Uwiteka abahe umugisha.